Kaže se da postoje veliki klubovi, veći klubovi, najveći klubovi i da postoji Real Madrid. Znači da je igranje na Bernabeu u toj svlačionici nešto sasvim posebno. Zašto? Pa to će Luka osjetiti kad bude odigrao svoju prvu utakmicu, kad prošeta gradom, kada ode u restorane, kad vidi ljubav prema nogometu. A na kraju igrati jedan derbi protiv Barcelone, mislim da je to festival nogometa. A biti u centru grada, biti na Santiago Bernabeu, gdje ljudi danima čekaju da bi kupili svoju kartu, da bi dočekali svoje blankose, ja se nadam da će uspjeti, da će donijeti puno trofeja Real Madridu, a tako i nama koji volimo hrvatski nogomet. Koliko igranje u Realu obilježi i ostavi pečat na karijeru nekog nogometaša? Pa ostavi zato što je bitno da se kaže da je svaki dan novost u svijetu ili vijest, da li to bila dobra, da li to bila loša, da li to bilo samo u nogometu, je u cijelom svijetu svaki dan je netko iz Real Madrida u nekim novinama, na nekoj televiziji, u bilo kojem kraju svijeta. I baš zbog toga će tek kad bude krenuo sa treninzima, kad bude vidio veličinu, kad dođe na stadion Santiago Bernabeu, kad se pobjedi, onda će on osjetiti šta je ta mašina koja radi sve da bi se postiglo najbolji igrači na svijetu, da bi bili u najboljem klubu i da bi publika ta koja plaća na kraju nogomet i koja želi uživati i gledati nogomet. Kad je došao, kad su ga ovoliko čekali, kad je ovoliko plaćen, to je dokaz da ga jako žele. Pa to već od Europskog prvenstva, ja osobno sam vidio par poruka koje je poslao trener Mourinho i bio sam svjestan i znao sam da će se to završiti sad normalno. Tottenham je želio iskoristiti to najviše i zato svaka čast Tottenhamu. Platio ga je prije nekoliko godina toliko i sad je normalno da želi uduplati svoje novce i da želi da napravi u tom biznisu nogometnom da napravi jackpot i oni su napravili zaista. Hvala i Leviju i Tottenhamu i ja se nadam da će Real Madrid koliko je platio za Luku, da će sigurno dobiti od njega puno, puno više. Je li znate još neke pikanterije ili nešto iza kulisa što se sad može otkriti kad je cijela priča gotova jer to traje već 2 mjeseca? Pa mogu reći da su stalno španjolski novinari, već smo dali izjava, više nazove me par puta na telefon i kažu Modrić, pa šta više da pričamo o njemu, dosta je više. Kako oni kažu, Culebron, da je već postalo to sapunica i ono što je najvažnije, mi u Hrvatskom nogometnom savezu znamo šta to znači, to ćemo jako dobro iskoristiti na svim našim utakmicama gdje budemo igrali i imat ćemo jednog igrača iz Real Madrida, kao što je Mario Mandžukić bitan u Bayernu, kao i svi ostali igrači koji su bitni, kapetan Srna u Šahteru, ali zaista Real Madrid će nam pomoći i u toj jednoj odskočnoj daski koji je nogomet, da nam pomogne pri osvajanju simpatija kockica u cijelom svijetu. Ovo je jedan od velikih transfera i po imenu i po klubovima i po količini novca. Upasti sad u ovaj Real Mourinho koji je ekipa Galacticosa, jedna od najatraktivnijih na svijetu, je poseban doprinos. Pa sigurno, ja se nadam da će Luka što prije ući u formu, prije svega zbog Real Madrida koji sam navijač, a i drugo zbog izbornika Štimca koji jedva čeka da Luka bude na sredini terena i da vodi našu igru i ono što je najvažnije da nas odvedu na svjetsko prvenstvo u Brazil i ja se nadam da ću moći otići na dosta utakmica u Madrid, da ćemo moći otići i u naše neke restorane zajedničke i gdje ga jedva čekaju u restoran Čistu, jedva čekaju možda da se svi uslikaju s njim i da bude još jedan El Croata en Madrid. A što ćete vi ako on ostavi dublji trag nego što ste ostavili? Daj Bože da zabije puno golova i eto, ja mu dajem da osvoji Ligu prvaka, da osvoji prvenstvo španjolsko, jer to je ono bitno. Na kraju novci su novci, ali trofeji su vrlo bitni. I baš zbog toga možda Luka i čekao i imao je dosta neprospavanih noći sigurno. I svi znamo šta znači danas, ovaj dan i neka uživa. On će igrati tamo gdje Mourinho kaže, ali gdje ga vi vidite u ovom sadašnjem Realu?
Pa ne bi ako predsjednik to ipak prepusta Mourinhu i našem izborniku Štimcu, neka oni o tom vode brigu i jedino što znam, gdje god ga budu postavili da ima kvalitete i može to odraditi maksimalno profesionalno i da će biti na dobrobit i Real Madrida i Hrvatske nogometne reprezentacije. I ovo je stvarno sreća da je završilo ovako sa ipak happy endom. Međutim, cijela priča se otegla. Koliko je hrvatska reprezentacija u ovom trenutku oštećena što se dogodilo danas nije dogodilo prije mjesec dana? Pa jesmo, moramo reći da jesmo oštećeni, ali idemo dalje. Imamo sad još jednog vanserijskog igrača u velikom klubu koji će doprinijeti još boljoj atmosferi i odlasku na svjetsko prvenstvo u Brazil.